srednja skupina fogoraša s njihovom voditeljicom na čelu, ona im mora pomoći danas. Oni će vam izvesti pokuplje, pa i lijepo pogledajte, poslušajte, jasna stvar, pljeskom nagradite. Hvala vam, idemo.
Bravo, 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 čestitamo, super, super. Zahvaljujemo našem srednjem folkloru, dakle to je bilo Pokuplje. Gledajte u malu Belinu, tata je Italijan, mama naša. A ovdje je tata Grka, mama naša, jel? I to mama vodi folklor, naša tajnica Kiki. Ona je, dakle, njezin se rukopis na njima prepoznaje, ona s njima dijeli dobro i zlo, vježba ih. A njezina mama opet Marija šiva ove nošnje. Mi to stari plahti, stari vrećar sašijemo, vidite kako to lijepo izgleda, jel? Još jedan pljesak za njih, zahvaljujemo, pozdravljamo svako dobro do 30 godina. Hvala vam lijepa. Izvolite.